Intom u rejtu lid-dinja kif m'għandkom taqtaw qalbkom qatt, kif l-ambizzjoni u determinazzjoni għandhom ikunu kwalitajiet li jelbu lil kull limitazzjoni. Kidan il-mod li bih il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola laqet li champions tad-dinja l-plejers tal-futbol ta' Spanja Ivana Andreas u Alba Redondo għal ċeremonja li saret fil-Parlament Ewropew biex jitfakkar jum il-mara. Iż-żewġ plejers, waħda ta' Real Madrid u l-oħra ta' Levante, ġew mistiedna mill-President Metsola biex iwasslu messaġġ ta' ispirazzjoni lil bniet u subien tfajliet u ġuventur madwar id-dinja. Ivana, Alba, we have seen you and your teammates shattering stereotypes. We have seen you reaching your goals and scoring quite a lot of them too. Your victory is a reminder that gender cannot and will not hinder the road to success. That hard work, that ambition and determination are qualities that overcome all limitations. Fid-diskors tagħha l-kapten tat-tim nazzjonali ta' Spanja li minn barra li rebħet it-tazza tad-dinja s-sena li għaddiet, rebħet ukoll in-Nations League tit tal-ġimgħa ilu qalet li n-nisa għandhom ambizzjonijiet kbar. Creemos que estamos en el buen camino, pero somos ambiciosas. Las niñas del mundo entero ya no quieren ser solo como Beckham, Mbappé o Cristiano Ronaldo. Quieren ser como Alexia Putellas. Il-plejers Spanjoli ħadu magħhom fil-Parlament it-tazza tad-dinja fil-waqt li ppreżentaw lill-President Metsola bi flok iffirmat mill-plejers tat-tim nazzjonali Spanjol.